Bismillahirrahmanirrahim. Jönde hadislerden okup başladık. Ve anhu radıyallahu anhu قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kullu ameli ibni Adam yudâ'afu el hasenetu bi'aşri emthâliha ila 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزئ به أنا أجزى به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم متفق عليه. Bukhari Muslim rivayeti Abu Hurayra radıyallahu anhu aytat, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, adam balasının her bir amalı göbeytilet, eselenip göbeyip ketet. Жақшылықтар 10 eseden 700 esege çeyin göbeyet. Allah Teala aytdı, bir gana orozo buğa koşulbayt dedi. Sebebi orozo men üçün. Orozonun sıylığın men özüm berem deydi. Başka bir rivayette ana ucza bihi, orozonun sıylığı özümmün dep aytılgan eken. Orozonun sıylığı men özümmün degen eken da. Men üçün şahvatın, kaloosun, tamagın taştap atat pendem. Orozo tutuuchuga 2 sүйүнүч бар. Biri ooz açkan uçurdagısı, ekinçisi Rabbinsine jolukkan uçurdagısı. Orozo tutuuchunun oozundan çıkkan jagымсыз жыт Allah Taala'nın алдында мискten дагы, атырдан дагы жыттуу жагымдуу. Orozo kalkan. Kimde kim orozo günü bolsa, kimde kim orozo karmagan gün bolsa, al uyat söz süylöbösün, kıykırıp ünün biyik kötörüp sögünbösün. Kimdir biri anı menen sögüşsö, anı menen uruşam dese, al ağa aytsın, men orozo lem desin. Demek bul jerde uşul Bukhari Muslim rivayeti sahih hadis, Peygamberimiz aytып atat, adam balasının bardıq amaldары eselep göbeyet deyt. Жалпы ereje boyunça эң azı 10 eseden 700 esege çeyin göbeyet deyt. Bирок orozo buğa koşulbayt deyt. Bu köbeyip anan oşonu soğu beriletmesken da orozo başka amallardan özgöçölügü Allah Teala aytып atat, bul men üçün deyt. Anın sıylığın özüm tapşıram deyt. Başka bir rivayette orozonun sıylığı özümmün deyt. Mındayça aytkanda inşallah şul orozo tutkan adamdın soğuptorun mınday başka amaldardın soğuptoru beyişte mına darajaң, mına soğuğun dep körsetip koyat okşayt da. Anan orozonun soğuğuna gelgende Allah Teala özgöçö tapşıratken da, je bolboso men özümmün deyt. Mındayça aytkanda maga jolugasың degендей маани окшойт да. Баягы кебир маанилүү нерселерди президенттер өзүнүн колуна алат го. Ошол аскерди баягындай батырлык көрсөткөн үчүн орденди өзүм тагам дейт го. Мисалы ушу сыяктуу экен да эми. Алла Таала бул орозонун сыйлыгын өзүм гана берем деп атат иншалла. Алла Таала ушул сыйлыктардан бизге насип кылган болсун. Орозодо бердеги ооздон жагымсыз жыт чыгат деп атат. Ушул жагымсыз жыт Алла Тааланын алдында мисктен дагы жагымдуу дейт. Ушул маселеге таянып, орозо тутканда ашказан бошоп калат экен да. Анан ашказандагы жагымсыз жыттар ооздон чыга баштайт экен. Анан ушул жагымсыз жытты бул мисктен дагы жагымдуу деп атат. Ушуну Шафи мазхабында ушундай деп айтат, орозо туткан адам мисвак колдонушу макру дейт. Мисвак иштетпесин дейт. Неге десе баягы жыт жок болуп кетет дейт да. Биз айтабыз, жок, бул жыт ооздон келип аткан жок дейбиз. Бул жыт ашказандан келтат. Мисвак иштетиш ал оозду гана тазалайт. Бул жыт ашказандан келет. Ошон үчүн мисвак иштетиш эч кандай макру эмес дейбиз. Караң биздин мазхабтын назик терең жандашкан маселеге. Анан бул жерде дагы бир орозого тиешелүү адеп айтылып атат. Сөгүнбөсүн, кыйкырбасын, урушпасын дейт. Башка бирөө келип буга кычып, ушу сөгүнүп, буну менен урушкусу келе баштаса, ага карап кечирип коюңуз, мен орозо элем деп койсун дейт. Демек,
Бизге мына пайгамбарыбыз орозодо кандай жүрүш керек экенин бизге үйрөтүп атат пайгамбарыбыз. Ушундай адептерди карманышыбыз керек. Эки сүйүнүч дейт. Ооз ачарга жакын калганда Алла Таала жүрөктөргө бир башкача бир сүйүнүчтөр тартуулайт да. Мындай ооз ачайын деп калдың деп, йыдыт деп, же башкача сүйүнөсүң да, ошо ал башкача күтөсүң го. Өзгөчө өлө чаңкап алсаң. Анан экинчи сүйүнүч Раббиңе жолукканда болот дейт. Хош, мына ушундай экен. Алла Таалам бардыгыбызга ушул орозо айларын берекелүү кылган болсун.